अहानबदा मरोइबा पाव कुमजा इंग्लिश गनि कुन हुमदोगी मे अहुमदगी हौरखिबा कांगलुप की इरांग निंगसिंगदुना थौरम कया पाक सन्ना पांगथोकनरी बीजेपी लेंगागसिना मणिपुर पॉलिटिकली सेगाइनरे ब्यूरोक्रेट कांगखोंग चाहले हाइना एमपी बिमोल अकोइजमना हाइख्रे अमदी अयामना प्राइवेट स्कूल ना हेना लुमना लौनरबसु मफम खरददी गवर्नमेंट स्कूल सिंगदा हेना थाजबा थमनरकले खुरुमजरी आईएसटीवी पाव मीडिंग ताबिरिब पुमनमपु तराम नोकजरी पाव संदोकन पिजरी कोकोमीगी मणिपुर पीपल्स कन्वेंशन येलहौ फुरुप की मियोय कयाना सरुक यादुना हौदोखरे मणिपुर थोकलिबा इरांगना चही अहुम ngasi सुकिबा असिगा मरी लेनना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमिना सिनबा मणिपुर पीपल्स कन्वेंशन कोनुंग ममांगदा लेबा इबोयाइमा सुमांग लीला संगलेंदा हौखरे कन्वेंशन नसिगी मॉडरेटरना इम्फाल कॉलेज की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हेड ओइरंबा एके सैथाजेटना मॉडरेटर अदुगा कोकोमीगी कन्वेनर वाईके धीरेना चेयरमैन ओइना फमकी मिफम असदा लमदम असिगी तोंगान तोंगानबा सीएसओ गी मिहुत सिंह इंटेलेक्चुअल सिंह येलौमी फुरुप की लुचिंगबा अमदे मसक नाइबा मियोय सिंह लोइनना लांजेनरगा लेरिबा सिंगी महुत सिनबा सिंगना वांगांगलोय ओइना सरुक यारी लांद लेखिद्रबा अमदी ngasi फाउबा थीबा खंगदना लेरगलबा सिंह लनाई ताहनबा यारोय लेंगागना अखनबा थौरांग लखटकदबनी हाइना अथौबा सिंगी निंगसिंग खुबम सेमगतनबा सागतलोप अनिक्सेल खुंद्राकपम केंद्रगी वांगांगलोय तोंजम सोमोरजिना ngasiगी युमनाम पाटलौ चिंगजिनदा लेबा लांदा थवाई थाख्रबा खुंद्राकपम केंद्रगी अथौबा सिंगी खुबमदा पांगथोकिबा हाइकत लेखत तंबगी थौरंगा मरी लेनना फोंगदोरगले अनिक्सेल खुंद्राकपम केंद्रना सिंदुना पांगथोकिबा अहुमलक सुबा अथौबा सिंगी निंगसिंग थौरम अदुदा अयुक अंगनबदगी हौना अथौबा सिंगी खुबमदा लेकतके थौरंगा मरी लेनना तोंजम सोमोरजिना मखा ताकिबदा इंग्लिश कुन हुमदोगी मे अहुमदगी कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना मैतैदा लांदाबा हौरकपदगी कुकी थेंगनबदा अमदे कुकी न फादुना हातख्रबा मरुफाव फंगदना लंगला लंगजिन खंगदना मांगख्रबा मियोइसिंग इचम चमना लेखिदबनी हाइना लौबा यारोय लेंगागना मिचम मियाम ngakpa ngamdabadigi isa iromdom ngakchenaba hotnabada लेखिद्रबा सिंगी लेंगागना तौफम थोकपा खुदिमक तौबिफम थोई लान असिना मरम ओइरगा मरी मखोंग खंगदना मांगख्रबा मियोइसिंगी डेथ सर्टिफिकेट फाउबा चही तरेट की मतुंगदा पीगनी हाइदुना लेंगागना लेथोकपसी अंगकपा फावी कैबिनेट मिफम अमा फमलगा खुदकता पिफम थोकपा डेथ सर्टिफिकेट पीबा याबदो पंथादुना लेरिबसी लेंगाकी दायित्व याउतबा थौसिलनि हाइनसु मखा ताखे इकोगदा यंखमांगदा नत्रगा माइलन पाता नत्र लेताम पुपीदगी हो युमै थादुना लेरिबसिनाउ सिजिसु हंजन मंगमदे अखोइना करमायना शांति ओइरेना खंदुइनु आईडीपी सिंगसी मरम दममदे मखुंदा हंजन मंगमद्रिबगे तंजासदा अखोइना मतोक्रमना एनआरसी तौदुनु सरकारनासु प्रजा अखोइगी मरकता याम समंगना हनबा इरांग लहनबे याबा थौदांग मयाममा यारिबसे याजनिंगदे थोलिबा लामफम सेदा मियोय चनी मया हेना अखोइ ग्रुप की ओइबा लेगिद्रब मिकुप सेदा अखोइ पुन बाप तमिनदुना अचुम लंबिदा अखोइ पुन चंगजमिनबगी अमतोइबा वखंदा अखोइदा टेंशनरिबा मयामसे थमोइसना अखोइ थेंगनबम चंगी इंग्लिश गनि कुन हुमदोगी मेगी तांग अहुमदगी हौरखिबा इरांग असिगी हौरखिबा नुमित अदुबु निंगसिंगलदुना अमदे इरांग असिना मरम ओइरगा इमालेबाकी दमक थवाई थाख्रबा सिंगबु निंगसिंगलदुना ngasi मेगी तांग अहुम असिबो येलहौमी सिंग मिकअप थोकपा नुमित हाइदुना थर्ड ऑब्जर्वेंस ऑफ मे 3 2026 ngasi मोइरांगांग खलावाई तलेबा इबुदौ थांगजिंगी लाइकोलनुंगदा पांगथोखरे ऑब्जर्वेशन कमिटी ऑफ मे 3 2026 इबुदौ थांगजिंग पाना मोइरांग सब डिवीजन विलेज वॉलंटियर फोर्स मोइरांग सब डिवीजन अमदे मचल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट न पुन खुत्समनदुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा मणिपुर लेंगाकी होम मिनिस्टर सु ओइरिबा बिष्णुपुर एससी के एमएलए गोविंदास कोंथौजम मोइरांग एससी के एमएलए थोंगाम शांति ओइनाम एससी के एमएलए इरेंगबम नलिनी ऑब्जर्वेशन कमिटी की प्रेसिडेंट लेचोंबम गोपाल इबुदौ थांजिंग पाना की कॉन्वेनर युमनाम तोंबना मथंग सेना थौरमपुसिंग ओइना सरुग्याखे मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम न लुचिंगदुना लाइवोइख्रबा लेखिद्रबा अथौपसिंग की फोटोदा लेसु कत्तुना इकाइखुमनबा उतखे इबुदौ थांजिंग पाना की कॉन्वेनर युमनाम तोंबना थौरमगी की नोट एड्रेस पीरदुना हाई ngasi की थौरमसिना हौखिबा इंग्लिश कुन हुमदोगी कुकी टेररिस्टना येलहौमी सिंगी मथक्ता चथरखिबा इरांग असिना अखोई मिकअप थोखले हाइबा वाखलोंदा थौरम असे मिकअप थोकपा नुमित हाइदुना पांगथोकपनी करिगुंबा लेंगाकना
Megi tang ahum numit asibu observation taungnabagi phirep lawrakpa tarabadi irang asiga hawrakfam oikiba phagauchau ikhagi torbung lamthabungta oina pangtokpiyu haina mari leinaba singi pukning chingsinki paliba lenga kasina santi puraknabani haiduna kuki singi apambada negotiation tauduna Manipur da santi purakpadi kaidaunungda yaba ngamloi haiki Kuki narco terrorist habadi mikum sinha thon manakara morakana nasiri kuida sinderali ba sinda mikum sinase athu matanda Manipur ki kathok na thobata masin ta thobata taragadi ekoi khanjana ekoi da awa opini amasu lon nan sisu nishaka nairo ekadasina khanjani athu morakana gameda kuki narco terrorist Manipuri makata benar-benar dalam tahunnya, maka pasti ditanggung di bawah semuanya Malaysia. Tangan kerja harus susu ini. Maitai amadi kuki narco terrorist singi ihauda thawai thakraba maitai athobu singi mafamda arambai tengol unit 19 sinduna ikai khumna butkre English ngani kun humdogi megi tang ahumdagi haukiba kuki narco terrorist singna maitai gi mathakta chatharakli balan asina ngasi chahi ahum mapung fakiba siga mari lenana maitai mikap thokpa numit haina arambai tengol unit 19 sinduna wangkai angom lekai delaiba wall club ki community hall da pangthokpa thoramda leikidraba athobu singi mafamda arambai tengol gi thomi sing amasung Miyam na hikat lekat tamduna ikai kumna kre. Thauram aduga mari lenana Arambai Tengol Unit 19 Wangkaya School ki commander Langol ba maitai na hai. Kumja Inglisini kunhum dogi megi tang ahum dogi haukiba kuki narco terrorist na yelhaw furup maitai gi mathakta chatharak palan ngasi chahi ahum mapung fare. Manung asida yelhaw mi furup maitai gi thauna faraba irecha ichil inaw kaya thawai thakre. Aikoi bu thadoglam kraba thawai sing adugi mafamda ngasi leihawri pamiyam na ikai kumna jabane. Haujik aikoi yelhaw mi sing lingjen manaba tangai fade. Lairiba miyam gi mihut sing su lingjel manabiyo aikoi amato ina lingjel manaraba matamda aikoi mai pakani. Mikub asibu Arambai Tengol na ngairi haiki. अखोगी मणिपुर लाइरिबा मणिपुर प्रजा सिंजे हाई तारे अदुगा अखोगी लाइबिरिबा एमएलए ओइबिरिबा मियामगी मिहुत ओइबिरिबा सिंसे मोट मानदबा सेंटर दगी हाइबदु खक चटपा सेंटर द बेस तवे हारगसु मणिपुर सिदा लाइरिबा एमएलए हुमफुसे पुन्ना लिंजेन मानरगदी फना यामना आदगी इंस्ट्रक्शन लागसु अखोइना लिंजेन मानना लेपा कांददी अखोई माइ पाकपदो ngangoni खले अदु अखोइना लिंजेन मानदि फावबदी अखोइगा संखिलिबा खोंजंसे अमना अमा सिंगदनबा अमना तौबदा अमना खुरौ थांबा अमना कैनोमा सिनबदा अमना यंगिनबा अखोइ लिंजेन मानदबा माइ माइ थोकपा अखोगी इहौसे माइकै अमा इचुम चुमदबगी ममी अमा ताइ माना माना पाम्बा माना माना तौनिंगबा तौबगी मोम अमा तौवे अदुना अखोइ अरामबाइगी ओइनदी अपुनबा अखोगी मैतै हाइबा खुरुपसिना पुलकपा अदुगा अखोगी लैरिबा पॉलिटिशियन सिंग अदुगा एमएलए सिंगसिना पुलकपा नुमितो अदुकांदा अखोइ माइ पाकने खले अदुगी मिकुपतुने अखोइ अरामबाइना ngaijarisu Patsoi Part 1 Awangda Nauna Sagataba Multipurpose Community Hall ngasi Lok Sabha gi MP Angomcha Bimol Akoizamna Urep Uyung Tamkre. Thauram aduda Lok Sabha gi MP Angomcha Bimol Akoizam Khundrakpam Assembly Constituency gi MLA Thokchom Lokesor Patsoi SC gi Hane gi MLA AK Mirabai amade Construction Committee asigi President L Dineshwar Moirangsu Serukya ki. Thauram gi manung channa English ngani kun humdoi gi megi tang ahum dagi hauduna ngasi fawba chathariba irang asina maram oiduna Kidraba athoba athobi singbu ikai khumnaba utuna minute ani tumina leptuna awabasu fongdoke Thauramga mari lenana MP Angomcha Bimol Akoizamna Manipur gi yanglen saru oina leiriba maitai furupna megi tang ahumda thokiba irang aduda mina thaglakpa langda karamna thukibano haibasi angakpa fawi Maitai furupna lamdam asida khundariba kanglup khudimak amatta oina nungsi chanana hingminaba hotnaduna lakli masida natana thogliba irang asigi warushin ama puraknaba India laingakna ngasi fawa hotnabagi muhuta nakal amada tongsinbagi mawong manba mawongda thabak tawduna leiri loinana India gi citizen amana fangpham thokpa right sing fawba security force singna fanghandana thamba asimak angakba fawi loinana BJP laingakasina Manipurda politically segainare bureaucrat kangkhong chahale amadi personal relationship fawba mari tatna hale hainasu fongdorakli Same party the Yawinari to Amana Manipur Kani Hai Amana Manipur to Gairaga Tony and the Tali never cabinet minister Yaura Manipur to Gairaga separate administration union territory Tankala in Idra. Lenga and a Labin and it will must Marato the Amana to Gaini Amana to Gani the Nui Lenga ki position Lenga ki Philip Sikari no hang but the Koibo Maur and Manipurna in the Sakam I'm not Popibongi Mukta Ugi report never coin. Aduna political class to Sagaira bureaucracy to Sagaira never. Matang Nanakari Hanadi
सोसाइटी लेवल दा तुम तीनब यावनेब नागा मसेन का कुकी खने दु मोय पाव फाउनब अमा तौनरग कमाय तौसिगे न पीस कमिटी का सेमना को तौबगी पोसे मतम दु लei हंदक तौबु ngमरबदो कया फिने सेगारगे दुगा हानदगी तौगी न मोयना हाइजन दना अमित शाह ना फ्लोर ऑफ द हाउस बो ngखलैनेबा ए मोयति हांदे सुमाय खनब लेबनी मी अदुक सिगिमनी चही अदुक चमखिमने ना क्राइसिस लोइसनदना नबगी जस्टिफिकेशन पी लेनी नाकल अमरोमदा थौरम अदुदा सरुक याकिबा पाचो एससी के हाने के एमएलए एके मीराबाईना फोंदोरकपदा मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असि कनाना करी मरम की थोखलिबनो हाइबदो मियामना हंगदुना लागले अइखोय गे लेबा कंजना बहोनबदा ममा ओइबी सिंगना ख्वांगचेट मची लांगदुना इरमदा मसि कन्ना बहोनबा मथौ तारे कनागुम मियोय अमा नत्रगा कांगलुप अमना इंसिनदुना थबक तौबगी चटनबी थादोक्तुना अमतो ओइबी थौना लिंगजेल अदुना इरैबाग इरमदम कन्ना बा होनमिनसे मियामगी मिहुत अमा ओइरबदी मियामगी याइफनबा थबक तौबा मथौताई लोकल एरिया डेवलपमेंट की सेंफम एमएलए की नते सेंफम अदुना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अदुगी मनुंगदा सोंथादुना लेरिबा मफम अदु सेमगत सागतनबनि हाइबसी मतम मतम की ओइना लेरिबा एमएलए सिंगना खंगफम थोई लोइनना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगे हौजिक लेरिबा एमएलए ना ngasi फावबदा लमदम असिदा थोकलिबा इरांग असिगी मतंगदा वाफम अमता फोंगतोरक्तना लेरि अमदे बोट मतमदा मियामदा उच्चाइदुना मियामगी लुचिंगबा ओइनबा थोरकलिबा खुदिमक मतम चाना परा तंबिबा मथौ तारे हाइनसु महागना मखा ताके तोंगान बा जाति पुरुक कयाना हुंदादुना लेरिबा मणिपुर असिदा चाही अहुम चुपना तंगदु लेतादना लेहनबा हाइबसे कनागी मरानो करीदगी थोकी करमना ngasi फावबा लोइसनबा ngamdribano हाइबसे प्रजा पिकलिबा ngang हौदा अहलमन फावबना हंगदुना तलाको वाहंगी पाखुम ngasi फावबा फंगबा ngamdri मसिनि अखोइना नुंगांगिबा अदुना ngasi ममा ओइबि अखोइगी मतम यौरबनी अखोइ ngasi मिगी मतुंग इनबा तोकदसी इसाना इसागी वाखलवन पुथोक्तना इसाना इसागी डिसीजन लौजरे हारगा लेपाक असे अमुक्तंग शांति ओइना तंगदु लेताना हानगी इंगबा तप्पा नुंसी चानना लेबदो पुरकपा ngamnabagi damakta हेन खांगचेट मची लांगबगी मतम हाइबदो यौरे हाइबसे इमा इंदोन सिंगदा थमजनिंगी लेंगा की मही तमफम संगसिंगदा लेंगा की माइकेतिगी खुदोंग चाबा कया थमलबसु मी अयामना मिराइदुना प्राइवेट स्कूल न हेना लुमना लोंगनरबसु मफम खरददी प्राइवेट स्कूल न ngमदबा थबक कया गवर्नमेंट स्कूल सिंगना थबक तौरी कक्चिंग हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोय नोंगमाइथिम प्रियादाशनीना हंदक काउंसिल न हाइदोकिबा क्लास 12 की साइंस स्ट्रीम दा 15 सुबा पोजीशन फंगदुना थबकना उठख्रे गवर्नमेंट स्कूल की महिरोय न हाइना चौथोकना लेहौरे मखाताना यूपीएससी एग्जाम थादुना मियाम की सेवा तौनबा होनदुना लेहौरे हिरमसिगी मतंगदा पाउतम ममा कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल सिदा तंबा महिरोय अमना हंदक काउंसिल लौपा क्लास 12 की एग्जाम हाइदोकिबा अदुदा साइंस की स्ट्रीम दा 15 सब पोजीशन दा लाक्तुना कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल की माई पुरकपद नतना गवर्नमेंट की अवारपा क्या थलब स्कूल दगिसु पोजीशन लौब ngami हाइबा अदुगुंबा खुदम असी मियाम मांगदा उत्पंगम खरे असिगुंबा माई पाकलबा महिरो असिना काउंसिल लौबा हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन असिदा महागना 15 पोजीशन दा मतौ करमना लाखी मसी फंगनब होनबदा मानक थेंगनखिबा खुदोंग चादबसिंग करिनो अमसुंग गवर्नमेंट की स्कूल दा तमलगा असिगुंबा पंथुंग अमा असिगुंबा पांदम अमा फंगबा ngamiba asi करमायना फंगबा ngамino हाइबगी मतंगदा ISTV न्यूज दा फोंगदोरप वाफम मयाम पुन लौमिनसी 10 पास तौर मतुंग दा इसु प्राइवेट स्कूल दा तमनिंगे आइना अदुम हाई आई प्राइवेट स्कूल दा तमनिंगबा फावे अदुम कोवेन स्कूल से आइना खंजरुबदुगा ओइरमिबदुगा आइंगोंदा यामना मयिक चुमना ताकपीबा हाइदि कैसु ताबा लेते गवर्नमेंट स्कूल दा नंगना होटनरगदि अदुम माई पाकपा ngamgani सिदगी होटनरगा माई पाकलकपदुना हेना चावबा माई पाकपा म ओइगनी हाइना आइंगोंदा ताकपीबदो आइना सुमदु लौजरगा ओ मसिदि तौबा याय अदुम कैसु काइद्रा माले हाइना ज्ञान तारकपदगी अदुम होटनजगिबन सुमाइना 15 पोजीशन लाकपसे आई अदुम याम हरावे आइना लाकपसिदा हरावरिसे इथंदा नते ओजासिंगना होटनबिरकपा ओजासिंगी निंगजबदो मोइना तौबिखिबसिंगदुगी आइना खजिक्तंग ओरबसु हनबा ngame खनबदा आई याम नुंगाइबा पोए अदुगा मसिगी क्रेडिटि आइबु ताकपि तंबिरिबा स्कूल की ओजासिंग कोचिंग मफम की ओजासिंग आइबु पिकलिंगाइदगी ताकपि तंबिरकपा ओजासिंग अमदि आइगा इमुंगसिदा लेमिनारिबा मिपुम खुदिंगमक्ता क्रेडिट से पिजागे गवर्नमेंट स्कूल तमइबा छात्रसिंगसे अयामना लेतलाइरा
sel thumgi awatpa leibadagi tamakpana ayamba oi makhoida thengnariba sel thumgi amadi imung manunggi oiba khudong chadaba haidi awa ana kaya ama thengnabaduna makhoida lairik tambadasu apanba oi home da leiraga tamba kaya amasu yawe aduna sarkar gi side tagi makhoigi damakta kari tauragadi satra singse hena phagatpa ngamgani lairik tambada awa ana kaya amasu thengnaraga thoklakpa machang thokpaduna budi hena tungda aphaba achumba tauba ngamba mioi oirakani adu oiragasu thengnariba awaba singdunadi makhoigi lairik tambada apanba oiba dumadi akhoi khwaina tamnariba akhoi khwaina phangiba sigumna satra singi mafam sidasu phanghanbiona haijage ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯇꯟꯗꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗꯁꯨ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 91.7 ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯇꯝꯍꯜꯂꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯆꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯗ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯁꯨ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯝꯂꯝꯈꯤꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯔꯥꯎꯟ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀ꯭ꯋꯤꯖ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯒꯗꯒꯦꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯍꯩꯅꯤꯡꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ISTV ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟ ꯖꯤ ꯒꯒꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯀꯨꯃꯥꯔꯖꯤꯠ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯜ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠ 21ꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯗꯥꯕꯤ ꯌꯦꯂꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯊꯧꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯩꯀꯠ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ AT Unit 21 Senduna Bisnupur District ki Kainok Thongkong Community Hall da thoram aduda AT Unit 21 koliba mafam kayadagi lakpa miyamna seruk yakibaga loinana dabi yelamna makhatana makeup mirau kholna haukiba chahi ahum asidagi ngasi fauba kanglaipak Manipur asi nongma kangdana nilli yelau furup aikoi khudimak amato oina lepminaduna iramdam amadi aikoi gi furup kanminaba matam oire arambai tengoloi singna matam chuppada khunai asigi amadi iramdam kanglaipak ki damak siba ki dana hona kigani haina makata ki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯤꯆꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯀꯧ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯡꯈꯤꯗꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯀꯟꯕꯤꯟꯅꯁꯤ Iraipakidamak Kuki Narco Terrorist Singa Mayoknabada Leikiraba Athoba Athobi Singi Mafamda Haikat Lekat Tambagi Thoramama Samuro Awang Lekai Community Holda Arambai Tengol Unit 27 Amade Sayol Squad Team Samuro Anina Unit Asina Konba Mafam Singda Leiba Maira Paibi Amade Club Singa Kutsam Naraga Pangthokre Thauramda Tongan Tongan Mafam the Gilakba Muyakana Leikiraba Athoba Athobi Singi Mafamda Minute Amatumina Leptuna Awaba Fongdo Pagaloinana Haikat Lekat Su Tamki Arambai Tengol Unit 27 ki commander Huidrom Rasan Kumarna
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯪ 2016ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯦ 3ꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝꯕꯨ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯄꯨꯟꯖꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯆꯦꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯖꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ Youths of Lamding Thoubal District na susinduna Kanglupki irang haukiba laibak thiraba numit Megi tang 3bu Maitai Mikap thokpa numit haina Lamding Multi-Purpose Community Hall Lamding da Thauram da pangthokre Thauram aduda Lamding Laikai Manga da Laibiriba Club Organization Ahallaman Mairapaibi Imaibel amade Mahairoi kayana saruk yaduna Iramdam kanna bahonabada Thawaina pontha pikraba Lamding Laishram Mamang Laikai digi athauba Taurangbam Rishi Kumar amade More Ward number 7 Turel Wangmadagi Laikidraba Athoba Chirom Icha Maite Yauna Atai Athoba Athobi Singh Pumbagi photo da haikat laikat tamduna ikai kumnabasu utki Laikidraba Athoba Athobi Kayagi Imung Manungi Miyoi Kaya amade Arambai Tengol Unit 3 gi Miyoi Kaya su Sarukya ki pathoram aduda Kangabok Kendra gi MLA Okram Surjakumar na Chahi ahum fajilaklaba Kanglop ki irang ase India government na loishinbige khalabade irai laina loishinbiba yaba irangni Covid ki chaitheng fangluraba matung Kanglop irang amuk lakpa asida iramdam asig irai chapumba wabana kham thengle aikoi gi tungi mirol ama pungwang mangadore Manipur ase India gi saruk ama natrabara India government na Manipur gi damak akhanaba parliament session ama fambiduna thoglib irang asi athuba matamda loishinba thorang paikhat piyu haiki Central government na bu laiba Manipur government siga pullaga masi solution ama thuna tawbe hairagadi yamna laina tawbe yai asina covid matam dagi hawraga irang sina tawraga bank tagi loan lawba mayam imaibel nom gi chara talaga chariba mayam chhatra mayam singsi sahi ani ahum lari phajana tamaktaba haibsi chhatra mayam singsida akoi Manipur gi generation ama si mangabane mayam dasu appeal tawjari government dasu appeal tawjari masi gi solution ama yamna thuna poraknaba honabiyu honadragadi Manipur gi future karai da lairakadar no Satra Singh future, Imaibel Mayam Singh future, Maruina Relief Yamda Laiba, Imung Manong Mayam Singh future se, Sinkanaba, Tuna Honabiu. Manipuri Sahitya Parishad Thoubal Masa Wangjingki English ni kuntaruk amadi kunmapan faubagi nauna thau punaba khalaba Executive Committee Thomi Singh wasak lawbaga loinana laibagi thawai kat khraba thauba singda saithaba sairing saidinabagi thoram ama ngasi Wangjingda leiba Khorirol Sanglenda pangthokre ngasi gi wasak lawbagi thoram aduda Election Committee gi Returning Officer Tongbram Babulal amasung Assistant RO Saikom Chaubana mifam mapusing oiduna pangthoki ngasi Executive Committee member sing oina thaupuna ba wasak lawkraba sing adude President ta Wangjingdagi Dr. Yumna Mahendra Kumar Vice President ta Sapamdagi Thokchom Promila Devi Hairoktagi Ningthaujam Anjit Pathong Mangangna Secretary Wangjingdagi Soibam Uttam Kumar Maitei amasung Wangbaldagi Abuzam Nongpok Ningthong Maitei na Joint Secretary sing oina aduga makhatana Wangjingdagi Haikam Chau Devina Treasurer oina wasak lawki ngasigi thoram adugi manung chana haukiba English ni kunhumdogi megi tang ahumdagi hauna chatharakliba furup anik irang asida leibaki tamak thawai kat khraba maitei athoba athobi singi mafamda haikat leikat tamduna makogi mafamda ikai khumna basu utki saireng saidinaba atuda punna aiba aibi kunhumdoiromna masa masan ijaba saireng sing panaki paugi marak thana tembe break amata longminase Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Ibe makigano Azab thamo Sige yung se, next time din na check sin na laksi laga tham ko bani ne. Dadarang se
जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नापसनदुगम मसिगी युमसिबु असोयंगान पोकदबदगी एक्सटेक DMT ना नापसेली एक्सटेक DMT जुहार हाबदी ngakthokna basemani German technology sinabana concrete ka tokna tinaba matamda kapamdul amuk hena angle adli एक्सटेक DMT strength is in the way honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakta amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break imadong taram nokchari pau makhatana pizari Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura na sinduna jahi chamaga kunsuba Padmasri Kabi Asangba Minaketangi mapok kumon thoram ngarang megitang ani Nalgoria Forum gi sangaida haikalekat tamduna pangthokre Thauramadu Forum gi senior member Laipubam Ranjan Sarmana Thauramapu oiraga Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi president L Birmangal na chief guest oiki Sahitya Academy Manipuri Language ki advisory committee member Khoisnam Birolan na warot PK aduga kabi asangba minaketan gi punsi amasung thaudang gi maramda Sahitya Parishad ki executive member Sija Molina na paper pathoki Thauramadu da forum gi secretary Khoisnam Mangal amasung Maru Pauchi ki editor RK Tarunjisu wangangki kabi bu Saitharaduna L Mina L Pratima Sharma KH Kanika KH Birolana Saireng Pathoki Loishilakpada Maroiba Paumukana Pizari English ngani kun humdogi me ahumdagi hawkiba kanglok ki irang ningsingduna thauram kaya paksana pangthoknari BJP lainga kasina Manipur da politically segainare bureaucrat kangkong chaihalle haina MP Bimol Akoizamna haikre Amadi Ayambana private school na hena lumna launarabasu mafam kharadadi government school singda hena thazaba thamnarakle Hauzik Fawgan Ipm-Istv na sandokchaba Manipuri pau matang sa loizare mireng tabiri bupum na magpo amukana khurumjare